Tema oko koje bi se u nekim uređenim zemljama lomila sudbina izbora, pogotovo onih lokalnih. U Beogradu i u Srbiji to je tema muke onih kojima je potrebna pomoć i njihovih najbližih koji mesecima ukazuju da su ostali na ulici. Sa jedne strane, dosadašnju zgradu dnevne bolnice Paunova čeka rušenje, sa druge, u centru grada, otvaranje renoviranog objekta kasni. Zašto se to već nije dogodilo i pored obećanja ministarke Dina Cepenjar? Posle 14 protesta i 5 meseci, pacijenti dnevne bolnice za bolesti zavisnosti iz ustanove u Paunovoj ulici na Banjici konačno u petak 1. decembra trebalo je da budu prebačeni u nekadašnje stomatološko odeljenje Doma zdravlja Vračar u ulici Kneginje Zorke. 1. decembra novinarka N1 Ana Opačić od člana kabineta ministarke zdravlja dobija informaciju da lečenje i rad s pacijentima ipak kreće u ponedeljak 4. decembra. Da li mogu samo da napravim? Paunova je bi trebalo da završi. Useljena Paunova. Useljena? Da. A što oni danas idu u protest? Od ponedeljka, ja mislim, kreću rad. Sada su namještaj i sve ostalo. Danas, u sredu, 6. decembra, u Domu zdravlja Vračar na drugom spratu, gde bi trebalo da rad sa zavisnicima od opijata, alkohola, kockanja, kompjutera i videoigara već traje, samo tabla i zaključana vrata. Rekla sam u oktobru, znači nisam ispunila obećanja, valjda će u novembru krenuti normalno da rade. Dnevna bolnica za bolesti zavisnosti u Paunovoj zatvorena je 14. jula po nalogu građevinskog inspektora jer su na objektu postojali nedostaci. Od tada gotovo pola godine obećanja. U petak je inventar odavde iz male bolnice preseljen u zdravstvenu stanicu Doma zdravlja Vračar. Mi na to gledamo kao manipulaciju poslednju u nizu u smislu da se nešto dogodilo na taj obećani 1. decembar. Ali sam nastavak lečenja se dole nije i dalje dogodio. Vidjet ćemo da li će to biti predizborni, postizborni ponedeljak, zaista ne znamo. Ono što je nama sporno je preko 4 meseca kršenje naših zakonskih ustavnih prava. Za ustanovu u Paunovoj predviđeno je rušenje. Na Vračaru je, pričaju pacijenti, samo privremeno rešenje. Trajno bi trebalo da bude na isto mesto u Paunovoj, jer je to mesto po mnogim procenama skrovitije i zaštićenije od pogleda. Mi negde strahujemo da će biti sada, s obzirom da je iseljena, srušena i da će nići neki drugi objekat, ne znamo kog tipa. Tako da po planu detaljne regulacije ovog naselja Banjica tu je planirana bolnica, odnosno specijalizovana zdravstvena ustanova i to na 1800 kvadrata, 4 puta veće kapaciteta nego dosadašnja bolnica, pa se nadamo da će to biti ispoštovano. Od kako je ustanova u Paunovoj zatvorena, pacijenti pomoć mogu da potraže u Institutu za mentalne bolesti u Palmotićevoj ulici, kaže u telefonskom razgovoru neuropsihijatar Vladan Jugović, koji nije želeo pred kamere. Članica inicijative pacijenata Paunova prenosi kako se zaista osjećaju. Pogoršalo se stanje, generalno na to prosto pozivamo na odgovornost s tim u vezi. Sve ovo vreme bilo je mnogo kriza, recidiva, odustajanja od lečenja i generalno mi zaista šta god da se dogodi na Vračaru ne možemo tek tako da prećutimo da je ovih 4 meseca bila nečija odgovornost. Ustanova u Paunovoj koja leči bolesti zavisnosti leči čitave porodice 40 godina. Između ostalog, specijalizovana je za lečenje dece od 12 do 18 godina i žene. U petak su pacijenti simbolično presekli vrpcu ispred Doma zdravlja Vračar, računajući da će biti ispoštovan još jedan rok u nizu, a onda pošli u protestnu šetnju do Ministarstva zdravlja. Danas iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na mail zašto su vrata na drugom spratu Doma zdravlja Vračar zaključana. Dina Cepenjar, Televizija Nova.